ukimara kumva iyo ngiyana uhita umenya ngo Arno Irankunda yagarutse. Iyi ndirimbo rero ntabwo tugiye gusigura ngo ijambo kuri ndoya, ahubwo tugiye kwinjira mu mizi neza twitonze tumenye ngo ariko abantu benshi uziko muzi ko Maria abaho muri Bibiliya ari umwe wenyine ngo mama wa Yesu reka da harundi Maria mutazi. Uyu munsi tugiye kubirabira hamwe no tumenye ngo vyagenze gute. Kubera gukunda cyane indirimbo byasabye ko niyimanukira. Turayabivye ariko sibyo akamajwi murakihanganira kubareba vyakomerega nubundi ni hahandi. Iyi ndirimbo iraryoshe ku rwego rwaho ngiye gufata kanya tuyinjiremwe mu mizi neza neza. Ubuse bari muze ngo hariyo ba Maria bangahe? Mwari muze ngo hariyo Maria umwe wenyine. Hari umuntu ubwira Maria kumva ngo Maria baho ni nyina wa Yesu wenyine kada ba Maria bari bahari. Urumva? Bana mukunda guciranira imanza rero nimutigira kuri indirimbo ntimumbaze. Bibeze bite? Bamwita Arnold the producer. Hari ibigabo muri Bibiliya byanyumije. Ati burya hari ibigabo muri Bibiliya byanyumije. Murazi Yesu iyo ukora neza muri isi nta muntu abura umupinzani nyine. Baba no gusanga bagomba kwigirisha utuntu twinshi urabona ngo naka kubera buri kurabajyana hiti nyine. Yesu ni yaraje gushaka hiti muri soya ahubwo yaraje mu bintu byo gukiza abantu abatabare abakure mu ngo y'icaha ariko ngo harutugwi tw'abantu nyine. Baba bahari bagomba kumugerageza Yesu nyine muri ubwo buryo. Muri kubyumva? Sasa umuririmbyi wacu mwiza akaba na producer abantu mugende muna indirimbo burya nimba uri umuntu uririmbira Imana ukaba utarasorera indirimbo kwa Arno producer urakiye kuri mu bikibu. Je ndibaza ahubwo nawe utaramenya ivyo urimo. Ngo hari bigabo ndetse muri Bibiliya vyanyumeje pe. Umwe kuri Yesu biti Yesu y'umugore n'umunyabyaha. Ati vyaritoye neza bifata umugore bimutwara kuri Yesu. Baramubwira ati Yesu we uyu mugore n'umunyabyaha. Ni kwisemeza byariko n'ubusanga abantu bakunda kubona ibibi by'abandi ariko ivyabo niba bibona. Nimba arasomye neza abagabo ngo baraje bafata umugore baramujana ati Yesu uyu mugore n'umunyabyaha. Arona wati gose burya abo bantu baranyumije rero muri make nako byakamajwe mu kihanganire bavyakomeye nuko hari kwindirimba keza ntigahora mwitama buriya. Iyi ndirimbo iragirangira kandi nagomba kwirangira sha ariko naco kazi mikiri mu ntago ibaze ko ntanguye kwiyumvira ko igiye kurangira igitango. Turasabye umukiro urubanza. Baramubwira ati Yesu uyu mugore rero n'umunyavya turagusavye umukiro urubanza. Ariko ibyo bigabo byose byari bizi. Ibyo bigabo byose burya ngo bari bizi. Amana n'uwo mugore. Yuko uwo mugore ga bagira bace bakibeta bakaja mu vyabo. Koko nimba muvyumva neza burya erega umugore ntiyari kuyisambanya wenyine oya hategereza ko hari umugabo nyine. Ukibaza bakimuhinguka ko umugabo yagiye he? Urugira ngo yarirukanze buri oya no yaje mu bandi ati uyu mugore n'umunyavyaha n'umusambanyi tumutera amabuye tugira iki kuko kwiyeza kugira beranda kubera kwiyeza no kwigira beranda rero ari navyo ndetse isi yano dusigaye tubamwo usanga ari uko bihagaze abantu benshi bariyeza bakigira beranda yifuza ko umugore yupfa biti bifuza ko iyo mugore ndetse yohanwa bagomba bakanamwica nyine unyumvire avuga ati Yesu ari kwirijwe naryo rero ari kwirijwe rero mwabagabo barabara usanga n'abafundi ku majwi tuve mu gusigura kwanza indirimbo wumvirize kwanza amajwi arongoruye bantu mutari ko murasorera indirimbo muri studio mufise ikibazo kivyibushe tu biti Yesu uyu mugore afatiwe hiyo ati Yesu we tutakubesha uyu mugore afatiwe hiyo ari mu biki rero ari kusambana uko amategeko avuga umuntu nk'uyu akwiye kuva ati rero buryo urabizi Yesu iyo umuntu afashwa asambana cyo tumukorera urakizi ni gufata amabuye tukayamujugunya ko mpaka apfuye ariko uri kumva ariko ikibazo ni kimwe cyonyine nta numwe yigeze bimvira ati bo ariko n'umugabo nawe ngo naze umva kuko nta muntu yisamanya abanyero ya hategereza ko bari umuntu ari ko barabikorana nyine muri iyo gahunda ariko abantu kubera kuyeza kwabo ngo mabwirizwe ya Mose ngo rayazi baba nyine bashorera umugore tuvyite gushorera nyine kuko nimba yaracuruza yacuruza ubuzima bavyita gucuruza amagara nyine mu ndimi z'abantu b'imyaka nimba yarabigenze ko bivuze ngo yarafise abo babikorana nyine abo bose bazana amabuye bazanye biki mu kwiyeza kwabo bari bazi neza umwe wese arara bakavuga ati ya mugore nyine nanje ko twabinogeje nta bundi buhiga ariko nta wari kwisebura ati uyu mugore bo ntabwo yakoze cyaha wenyine nanje rega twarabikora oya ukwiyeza kw'abantu niko twamana abantu dukunda kwiyeza kubi kuburyo usanga ave narenze urugero Yesu n'abayandi
Yesu arunama arandika hasi aravuga ati yemwe sineza ko atarakora uzi ko atarakora icyaha sasa banza kumutera ibuye baramaze kuba niyo umuntu akoze amakosa cyangwa umuntu agucumuye ko ubu muri menga ibintu byose birapfuye umenga n'umuhemu wa mbere magaba nawe kibagira ko maze gucumura kw'abandi niyo ngorane usangire kuri isi rero abantu tuzi kubara amakosa y'abandi gusa magabo twe tubona yacu Yesu rero nk'umunyabwenge papa w'ubwenge nyine aravuga ati bakiri ko barega yewe Yesu urabizi mabwirizo ya Mose avuga uku ku nshuro ya mbere abantu batangiye kwiyambaza ivyo Yesu agomba kubabwira ubundi we Yesu n'abakomba kumutega amatwi mu bantu mu bafarisayo mu basadukayo oya bamufata nk'igihe munyini kuko murazo neza ko bagomba kumutega imitego vyato natakubara bamwagiriza kabasumba n'abafana abayoboke muri make bazi magabo kugira ngo bamutege kandi yaraje baraje baravuga bati Yesu urabize mu mategeko nawe uri ngomba ko tumutera amabuye mucira urubanza turabe Yesu arunama hasi ariyandikira maze ararangazabwira ati arabara mu masati utakora icyaha rero ariko arandika hasi utarakora icyaha rero ntazabinoze turabe amutera amabuye ibaze nawe uhagaze aho hana ariko bakubwiye ati bo uzi ko atarakora icyaha nta kujonjora si ngombwa gusa ubusambanye n'ibindi ya uzi ko ataracibura w'umugororotsi warakwiye gukora ivyo ahubwo ari Yesu wenyine kumutera amabuye ariko umugororotsi ubwo yavuze ati muri mwebwe muri ko muragiriza mutera hejuru ngo bamutera amabuye utarakora icyaha rero nabanza afata ibuye ari mutere yagiye umwe kuko byari bizineza yuko byo byagiye umwe byari bizi ko bose binyavya harega sagira wabo kandi ayinywera amazi indirimbo shandi kumva ingeza hano ngere gukora icyaha yaba Yesu yitegereza nk'abantu aba yararokotse uyo Mariya ntari kuba yarokotse rega yaba Yesu yitegereza nk'abantu yaca avuga ati n'ubundi uzi ko ari kuri wa tumukubita amabuye birangire wa ariko Yesu uko akora be kubera nyine ari papa w'ubwenge urumva afise uko yitegereza nako akundi batuma Samuel kuko Samuel ari umuvugishwa mugabo yari umuntu nawe genda usuka amavuta mu muryango wa Yese agezeyo yibwira ngo abana kwiye kurunda kamavuta gusohoka amavuta abimike bazuba bami muri kazoza abona baba zangabo zakora kwa Sauli bakuru ba Dawidi amanuye ngo amavuta biranga uwa kabiri biranga paka muze yibagira ko yarafise nagangukanye Samuel ati nta kandi nta mwana wundi ufise ati wapi kabisa kiretse gusakana gatoka karagizi kazana agize amavuta ku Samuel birakunze bivuze rero ngo Imana ntiyitegereza nk'abantu na Yesu ntiyigeze yitegereza nk'abantu ico gihe buriyo ya Imana si ukwikora iyo rero yitegereza nk'abantu uragira ngo ubwire ngo kari ko bakarabaye abamagiriza bari benshi cyane abagiriza bari benshi bifuza yuko tubaho bifuza ko atabaho umugore abantu Mariya cyo gutangaza rero Mariya erega hari umuntu akora ibintu bikubera nyine yabuze bamufasha ibaze ko Mariya yabuze bamufasha kubaho neza kugira ngo ave muri uwo mwuga mubi Imana idakunda ariko nyuma y'igihe aguye mu cyaha abanse kuza kumufasha kugira ngo ave muri uwo mwuga kumbura bamuhereza imitaha acuruze bagira iki ivyo ntabwo bigeze bamumarira ico kintu ntabwo bigeze bamumarira bamugira akamaro ngo bamuhereze umutahe oya ahubwo abantu baje kuboneka mu kumucira urubanza kandi muri abo nyine umwe yahora agenda ati ingo tuvugane gato bakibeta bakabirangiza muri abo nyine nibo baje kumutera amabuye ibintu birakomera uhita wumva ko kiremwa muntu gikwiye kwitonderwa arokotse banushimwe kutaraba nk'abantu ubundi mbona Imana ishimwe kwitaraba nk'abantu burya kaba karabaye ku isi twese turabanyabyaha turabanyabyaha muri isi twese ratsinda barimo nta mugorotsi n'umwe ari muri twebwe itubona mu cyaha n'amamvu yo guciranira imanza Imana turavye tubona mwisha harega nta mpamvu zo guciranira imanza wapi Mariya naba yararokotse iya Imana canke Yesu iriza baraba nk'abantu Mariya ntari kuba yarokotse kari ko bakarabaye gusa yuko tubaho ariko Imana kutaraba nk'abantu Mariya yararokotse ngo yararokotse iwe itabigenza uko kari kuba karabaye kuri Mariya n'abakiriho ujya ku isi twese turabanyabyaha biga muri sitoro abanyabyaha twese nta mugorotsi hari n'abarimo nta numwe niturabye itubona mu cyaha n'amamvu yo guciranira imanza iyo Imana itubonye tubona mwicaha n'ubundi icaki turimo nta mugorotsi hari nta numwe bamwise Arnold bamwise Arnold the producer Arnold Irankunda
ariko nimba utarakubona ka subscribe ubanza ubirabe neza unapartage ubutumwa bwiza uziko maze imyaka muryoherwa Imana inspire abantu bakayira imidirimo nziza maga bikarangira mugiye ukonyeresha nta na commentaire kwe ubwo nabwo nubundi buhemu mu yindi shusho Maria agaruka gushima asanga Yesu kwa Simoni amusuka amavuta ku maguru. Maria ngo yagarutse gushima urumva asanga Yesu kwa Simoni afata amavuta aragenda yamusiga ku birenge kugira ngo mukumve neza yananguza umushatsi wiwe byabigabo aragenda kandi afata umushatsi we Maria aza koza ibirenge bya umva yafashe amavuta azimvye amavuta yose yarabonetse nk'ikambiri ngwikoya Maria amaze kubona kuna citse urupfu abantu bose amaso yavuga ati aricwa niko mategeko avuga Yesu ataho abagorose ndababona mu mutere buye utaracumura turabe birabananira ubwo ico yakoze harabaca basigura ngo urabona ngo Yesu ngo ari kumwica ujya mugore ngo kubera ngo yari yacumuye ari umusambanyi nyine ngo yarakwiye gukurikiza amategeko ngo abandi nabo bakaja kure babesha baba profete bandi yo hanze biriko bahenda abantu babacurika babacurura ugaca bumva ngo hajya Yesu ngo yarahari ibyaha vyose ngo vyararangiye oya hari akajambo Yesu arengeje ko yavuze ngo manda abakwagiriza bari ntabo ubona bagihari oya genda ariko ntuzosubire bivuze ngo ntabwo yavuze ngo ndakobariye gusa ngo oya genda ntuzosubire ariko tumaze iminsi twumva abakozi b'Imana ngo ntacha tugikora ngo Yesu byose mwaravyikoreye ku musaraba ubwo rero nabwo nukundi kuyoba nta bupagana ahubwo busumba ubwo onye Yesu yavuze ati abakwagiriza bagiye mugabo genda ntuzosubire Maria yaracaza gushima urumva gushima arondera amavuta zimvye nyine kuko Maria ntiyari umutunzi uravye neza nta mutunzi yo ko ibintu nk'ivyo onye kiretse bari kamere bere canke ingeso aragenda dikokoragura amavuta cyo gushima atangura kuyarunda mu birenge vya Yesu amaze kuyamusiga neza no kumwoza arangije kandi acagira iki acafata umushatsi aramuhanagura kugira ngo byumve neza ndaje mu kanya mbasobanurire ikintu Maria yakoze rero ico kintu cyasobanura iki nawe wenyene nuheba na Yesu ihura mu bahutse Maria we nukurura rinda Maria ngo yararinda kiruwa kera kumbe Maria yarahindutse erega Maria vyaje yogera hinduka ndagira ngo ubire ngo usubize inyuma gato uko gufata uko bacha bambwira ati Yesu koko mu mitsima kwanza ngo yabiye mugabo ari umuntu w'Imana ariko bayamenye neza ko ari umunyavyaye umuntu Yesu arangiza Simoni we giye nazanga bigeze unyakira ndi kuvuga mu migenzo y'abanyesirari bawo hambere kubera ajya gusakira nko mu butayu kandi bakaba baragenda n'amaguru ndi kuvuga umuntu inzira yacamwo ivumbi igera mu kubita ku maguru ugasanga nyine yacafuye umuntu wubashe ukimwakira mu rugo ikintu cya mbere bakora wamurabira amazi agakaraba kuko nubundi nta ntebe bicarako yego yari umubaje mugabo abenshi nta ntebe bicarako nyine kuya kwimigenzo y'abara bako n'abavukanye muri izo gahunda nyine ni kuvuga ikintu cya mbere wakwera umuntu wabanza kwanza kugira iki kuraba mu biro ukamuhereza amazi byaba ngombwa hari n'indi migenzo yakogwa nyine nyuma yo kumuhereza amazi agakaraba akisigara amavuta akabona kwicara mu rugo mukabona gusangira mugabe byose kubera aba Simoni nabo wamengo hari ibindi bihari Simoni ntiyigeze abikora ibyo bintu ariyo mpamvu yasavuze ati Simoni we naje wabigeze unyakira wamaye amazi ngiri kuno kubwo mwarase murabyumva neza cyangwa mwarakurikiranye bikuvuga rero Maria ngo yarariyindutse aragenda paka aho Yesu ari mu nzira imwe abagabo nyine kugira ngo umenye ko yaramaze kuba serieze Maria kubera yabonye ico Yesu yamukoreye yarateye intambwe yarafashaga kiza yarazanye yibaze ko Maria nyuma y'igihe kubera gukizwa nawe akabona ukuntu yatabawe yarateye intambwe kubaze gusoma Bibiliya bakayikurikira neza Maria yaje gukizwa abo umuntu akomeye ku buryo hari nabandi benshi yageze mu gakiza nawe kugira ngo vyumve neza Simoni yewe Simoni we ibyo wiyumvira nibiki ivyo yumvira nibiki mutima wawe ndahabona mu mutima we ndahabona ariyo mpamvu utabakwiye guca urubanza ku kintu na kimwe kuko Imana mu mutima ibihabona nyine none se ko bari kubugomba guca urubanza wigiriye akarakaja oya tuza uwuca urubanza n'Imana si wewe ciruye umugororuma ko bari kucira uyu mugororuma ninjiye munsi wawe ariko ntiwigeze unyoza ibirenge ninjiye munsi yakibimana babwira kare ninjiye munsi y'amagabo ntibigeze unyoza ibirenge urumva wari umugenzi wari afise nyine kuko n'ubutaya hanini kuburyo ivumburo usanga riboneka hafi buri hamwe ibintu umugabo atigeze akora kandi vyari ngombwa ko bikogwa vyagiye kubona wa munyavyaha
uri kurumva indirimbo kuni twika mufasoni haguruka wigendere ibyaha byawe mufasoni haguruka wigendere ibyaha byawe ndetse birababariwe wibaza kuri wawundi kumbe waramaze gutera intambwe waramaze kugerana na Yesu. hari abantu barabibwira ngo urabona kuko bakuzi mu byaha bakuzi mu by'Imana idakunda bakibwira ngo aracaye hano ugasanga ahubwo ubu warateye intambwe warigereye umwami Yesu byaragenze neza ariko ugasanga aho baracibatse ni wawundi bana bakaza ngo ni wawundi kumbe bateye intambwe kera. Ariyo mpamvu ngo nitwagera mu ijuru tuzotangara baba ni ngo twari tuzi ko abagorotsi nitubaboneyo baba ni twari tuzi nk'abanyabyaha tubasangeyo. Uri kurabyumva kuko burya Mariya ntiyarinze guhuruza igisagara ngo ngiye kwa Yesu ntabya binda bihe imyaka iyo bagiye gusenga umenya ko bagiye gusenga nyine. Yesu yivugiye ngo nimba mbere nkazijyangiyaga zisemerera mu mabarara no mu masinagogi ngo urabona ngo abo bamaze guhabwa impera yabo byararangiye. Uri kurabyumva Mariya yafashe intambwe bucece atawarinze kugisha inama ati nisunze ibyo nabonye nisunze agakiza nabonye kuri uyu mugabo bita Yesu reka nje nanje gushima. Ahageze abona ibintu bitakozwe byategerezwa gukogwa. Ibi navyo kambaza ngo ni ibihe ibyategerezwa gukogwa utagira ngo nibindi kwari gukora ivyo ashinzwe Simoni mugabo ntavyo yigeze akora bica bikora umugore mu kwikokora kwiwe amavuta ye yavunje amafaranga yari kubaho n'iminsi 5 canke 10 akabaho ariko ntiyavyitaho afata ivy'agaciro vyiwe abishira kuri Yesu afata n'umushatsi ugaragaza ubwiza bw'umugore nyine araza hanagura ibirenge vya Yesu mu kugaragaza amashimwe kandi muri isi birasaba ko tubaho tuzi gushima abantu b'Imana gufata kanya ugashimira bakugiriye neza ugashimira Imana ahugiriye neza birahimbara Imana hako buri munsi wamuza gusaba fata n'igihe ushimira Imana ariko bo nibazo bibona yawe yarabaye mabi ariko birizi Imana yemera n'umutima wicuza ukemera icyaha ubwo nyine ugira umutima wicuza wemera icyaha nta kindi gusa Imana igusaba keretse icyo cyonyine sohagarara ku mateka ariko Imana izoraba amateka ahubwo izora Imana rega ntizohagarara ku mateka y'umuntu ngo wabayeho utenga warigeze kwica ari oya uhindutse ukabivamo byose burundu ugahindukira Imana ntirabanga amateka ngo byagenze gute ngo kera yakora icyoya Imana ivyo ntibirazi inshinga habe na gato si ivyo Imana ibikeneye amaherezo yawe Imana ntizoraba amateka izoraba amaherezo yawe. Tuza abantu benshi bijya batanguye neza barangiza nabi bo nta rubanza twoca uko ntiruraba gusa hari umuntu usanga yarafiriye nko mu byaha hari umuntu usanga ari ibintu gusubona nibaze nk'umuntu apfa ari kunda ya hejuru umutima ugahagarara urakeka nta rubanza twoca mbwa baravyumva nawe ko pourcentage nini ku ruhande rwacu tubona imengo ni icyaha nyine yakoze urumva nyine Imana ntirabera amateka wabayemo ibyo wakoze ukiri muzima ibyo wakoze biriya anye by'ibyaha wagiye ukora Imana iraba gusa nego kera yakoze ibyaha ariko ubu unye aracaye muri byaha atavyaho kirimwo Imana iravuga iti unye Imana ifise ukuri shibigenza nyene mu gihe cyose wahindutse biri kuravyumva ukava mu byaha ugakurikira inzira nzima Imana ntiyibuka ya mateka yawe ya kera mu gihe wahindukiye ni kuvuga ukazokomeza kuba mu bugorotsi uko Imana gushaka nyuma y'igihe bikazorangira uryamiye kubaho kw'abagabo bavita gusinzira muri Christianisme ico gihe uzozukira ubugingo budashira. Imana izoraba ngo ariko no mu myaka 50 yabayeho ngo imyaka 49 ngo yayiba yahacumura gusa toteza abantu ahemoka yiba Imana ivyo nizobiraba. Imana izoraba gusa wa mwaka wa nyuma basi wawukoze mwiki wakijijwe bigeze niraba amateka yawe yo muri kahise iraba ivyo wakoze nyuma y'agakiza rero ariyo mpamvu umukristo bakwiye gukora cyane akagwiza ibikorwa byiza akakomeza umurimo w'Imana kugira ngo azoronka impembo ikwiranye n'ivyo yakoze nyene rega ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo araje kugira ngo ahembe umuntu wese ibikwiranye aje gutanga ingero umuntu wese azohabwa ingero ikwiranye n'ivyo yakoze sinzi niba muri kubyumva neza. Arno akavuga ati rero ngo Imana ntizoraba amateka yawe ivyo waciyeho muri kahise sivyo biri kuraza Imana ishinga oya ahubwo Imana iraba ubuzima bw'inyuma yo kwakira agakiza ubwo nyine ubwo ukibatizwa rega ugareka ibyaha yakire babihambwe kumbe warama
umaze gutera intambwe waramaze bo bazibwira ngo uracari hande kumbe bateye intambwe kera ntibazobibona ariko bo ntabwo bazobibona abo yarabaye mabi ariko ubwiriza icyo Imana yemera n'umutima wicuza ukemera wowe wumviriza icyo Imana yemera umutima wicuza ukemera icyaha umutima umenetse nyine Dawidi bwe yarafise ubwenge bwinshi mwa bantu mwe Dawidi rero Dawidi kuba yarafise ubwenge bwinshi haragera n'igihe akoze icyaha Dawidi yarazo ko asaba Imana imbabazi kugira ngo menye ko vya bintu rimwe rimwe bisaba kumenya ko witwara ku Mana nyine nta mugorosi na Dawidi bwe yarigeze gukora ibyaha yarigeze gusamba yarigeze gukora ibiki mugabo harageze igihe harihana ntiyasubira muri ivyo vyaha ikibazo kiza kuza mu bantu rero mu gihe buri musugumo bihana mugabo gasubira muri vya bindi nyine urumva ivyo navyo sisa imbere y'Imana uriko urarogota mbere mu yandi majambo ndakubwiza ukuri bisaba ko ufise umutima umenetse wo kwihana wihana ivyaha vya nyavya apana kwama ukora vya bindi nyine kandi uzi ngo warihanye ivyo ni bibi Imana rero ntizora amateka wabaye mu histoire y'ubuzima oya izora abahubwo amaherezo yayo warangije gute iyaba Yesu yitegereza nk'abantu Mariya naba yararokotse iyaba Yesu yitegereza nk'abantu Mariya ariko yarapfuye nawe bari kumwica bakamutera amabuye bifuza yuko tubaho ariko Imana kutarabanga abantu Mariya yararokotse Mariya disi yararokotse ntaco yigeze aba Imana ntiraba nk'abantu none ngo yitegereza amateka yawe yakera ngo byagenze gute iraba ubuzima bumaze kwakira bwo kugana mu gakiza kayo nta kindi Imana iraba Imana ituravye itubona mu cyaha Imana ituravye tubona mu cyaha rega nta mugorosa hari Shayendere barigyoshe no kwirangiye kareto kagyoshe nigahora mwitama rega mwihangane ariko n'izindi zirahari mwe mukomeze mukore subscribe gusa kuri yo shene kugira ngo buruko azora rekura muzori munezeranwa natwe mudukurikira buri munsi musige commentaire mu ndirimbo murabone izindi yagiye akora zirahari ngaho Arno indirimbo nziza cyane indirimbo ndiro ndayivuza umunsi wose nanje numiwe ntoga nti abantu bagicompose indirimbo zumvikana kumbe baracahari nza gusanga uyu magaba nawe numwe mu bagifise kakana ko guhereza abantu ivy'Imana ishaka abo rero aracyasohora